دنباش تماشاوان هجا ده برنامه مجاره کو میوانک ده دیسا بهدورنن بجاره امی بره خو بدن اروپای والگلمه برز هنرمند و اوزان جومرت هه برز جومرت بخیراتن ناف خیری دارم گله سپاس کم حرمت گرمه واس ایرو امی سر مجاره دم داوید سر زمان و سر چانده قدخان استنگی هن تایبتی دروژن داوید لمرسین استانبول ل کربورانه والگلک جیندنه جبرکو جوان کبن گوبنده کردی دیلان دگرن تیم بچاپ کردن تیم گرتن هروها دروژن داوید سریان بر فرمان والتیان نویسن کردی تیم جبرن تیم رش کردن و نویسن نجار پرست نویساندن سرید قدخه و استنگین سر گوبنده کردی و چوا شروع کردن. بله هواز. از بله حوالي ما قبول دا خدمتي قدكن عادتي قدكن جوان لا تمامي قال لي خواب بجانب دول الصلاف دكم جورا سركفتي وسرفرازيه دخاسن سپاس نكا والله مرو نكانه كي وين ام ببجن işte وقلت يا والدتي امر دايه işte van nivisan Kurdî nivîsan binelî biderê gelekê xeber bi şev jî mînaka em bibêjin tiştekî illegal dikin, tiştekî tarî dikin, tiştekî layıqê mirovahiyê nayê, tiştekî em bibêjin layıqî devletî jî nayê. Layıqî devletê yani devlet berê Tirkan jî nayê. Ji bo wî jî ser govend waxta ki got destpêk çand û hunera milletê Kurd e. Ziman deriye neteveye, zaman şehadeta neteveye. Pişti bişi hemmu beşen çandu hüneri jibok milleti ki netevi ki nişan bide duvan çandu hüneran milleti ki embe bece yançı diro ke mezebeke desbeka diro ke hatta roja iro eğer çandı bekşini nav diro kamero vahiye da ortaya da tışnamiyle. Yani her beşe çandeda. Jibovici nika devlet Türk kırkırına fiziki zedetir. Devlet Türk dibicim Türk şinin kesçi bibicim yani. Yani hakikaten Türkanra em bibicim yani İranyanra, Persanra, Arabanra, Rojalatan afinda berçavan da. Yani evet. Her türlü berçavan em Çin'in yani milleti Kürtçiye. Jibovici yani قدخه کرنا گوونده یانشی ام ببیجن زمان یانشی بشن جارجران konser temedibin konsertan قدخه دکن نکام مقصدا devlet Türk fiziki Kurdan hemen böylece kot kiriye dest bekliyor hazır lafı bisküye kan hatta roja ile ne havcıya kan bebecin hatta roja iro saniye dakika o ser medakat nefes ekve غير جمع نقرتيه ندايه كيما تمنا بك نكا فيزيكي تمام اساس هدف شيء هوالا اساس هدف يعني ملتي كربتي سر روكي رجلات نافين دا ملتي كي خزايه ملتي كي خزايه قريضايه طبيعتي قريضايه اري علي كده بلكي ام ببجن هوكي كولتور وشاندي نتوا دنياي تسير كريا اما سديدا 8 نوت تدبیچی رحمه خوازای حکیه دنیای و پاکم تمیزن. انسانی که خوازای را گریداییم علیه چند هنری دا. çünkü yani çand hüner her tış خوازای در دکمتی. yani dikkanım bebecin ki insanı ki be خوازای را singin tümeze ki ruki dünyayı da Afrika'ya bigre, Latin Amerika'ya bigre bebecin Persan bigre, yanşı embi bebecin Roşelatan avi Mezopotamya o Kurdan bigre destek ki pür devlemendir. Hakikaten pür devlemendir. Yani pür kesira düşmentici nekirne. Jibovici maksada devlet Türk nikam çend meham beri yani navneteva dünyayda nırxandın ki hat kırne zamanı Kurdan ye haşlemiyle dünyayda. Vakkas film, vakkas tümlekelin. Jibovici devlet Türk nikam ji klamen medetirse. Ev ji me klame xwe sedîda deh ez bîna hunermend ki bê herdê min nebe yani werbûne ez dibêjim
ام دریایا چند و هنرا ملت کرد دا ام تنه نوال چند و هنری دا ماجنه خود کن لوان دران دیگرن امینا نکتنه دریایی اوشی وی وارد خواتی کی پر تیبت کن مثلا سر احمد خانی هم ببیچین که دیوانا مموزین çerxandına varan Kadri Yıldırım şuruveki hoş kırı bu servi. Yani jiboyları bugre her beşe çandu hüneri da devlet Türk istihbaratisi embebecin. Yani minakı tünne bike derdu evkibi maksedi bi çava bike kıcı embebeci klameme kutbekeci embebecin govendeme kutbekeci tiyatroyu meku yani mecvederi yani maksatlı vederi. Beri tevgera azadiye dest pê bike berî ku PKK rabe bi rêya kesên ku qaşod bêjin hunermend wekî İbrahim Tatlıses wekî gelek kesên wekî wan stranên Kurdî jîvirandin Tirkî û wekî malê xwe pê nasekirin. Niha jî qedexe dikin. Yani mirov çawa wê pêvajoyê bidin. Belli. Ya nikam got ya nikam car caran vaxtaki çalaki ki em bibêjin yani roje ve mezedeki devlet Türk keve deme işte em bibêjin işte ve got işte Mersin'e, Sirte'da, İstanbul'da, Çenciyan'da civanan normal piknik xoda, seyrange xoda, govendi xodi girin. Tişteki kadexene nejuxa buxacı gotine yani yargıtay bu, çi bu, ev sazi kivanan serbest kir bu, yani beji serokapo, minak mezu fikri xo ramani xotine zaman peymana Avrupa'yı da jiver bu kabul kirbun. Nika vakta kuverdi be emkinin hemen dikever rojevi. Ama inan ki heval yani taji koç kiriye, ji Şeyh Said, ji Geliye Zilan, ji embebecin seri heldana gli dağı bigre, embebecin ev roj hatta roja iro saniye ser çand hüneri meda devlet Türk disekine. Nika jibovici yani yemeci yani yeme kalu baveme ecdademe diro ki bigre hatta roja iro tişteviye her teybet çava tarif bakım çamdu hünere her teybet her devlement mesela embivecin Xoda ser ruke xozay yani xoza çi afran diye yani çavi insan leketiye go insan kribistiye 100,000 kelame mehne 100,000 gotine kalu bavan hene 100,000 çiroke mehne 100,000 rupel edebiyata mehiye لفقط emleketine tırsa devlete Türk yine em berderi em dame beri xwe daye ve deryayê nikalû derim ji bo bijî tahammül nake tırsiki xofî girtiye serî bî ama va tırs û xof hakikaten beru ancak yani nizanım çava tarif bike ve devlete ve mantıkı ama hatta rojayro hevkiji cikke masiye mi hevkiji yani ezber bebecim yekha bebecim mesela vakas emdebecim derya 100,000 kelam 100,000 mesela Khorasan bede 100,000 kelam mehiye 2 milyon niv insan var Kermanşah derya kidene Botan derya kidene yani emdebecim Aliha Kaliyullah Kakay Yaresani vakta ki em ve deryayı bekevin belki ser ruke dünyayı da em bebecin milleti Kürt yani neteva Kürt her varida siyasetu politikavu her varida em bebecin parasına revada karu xavati xwekiliye aliye çandu hüneri ve hevkike masiye mehve vaji fırsat hacı bu devlet Türk devlet şi yani em çeva bebecin yani meşiyana xweda naf 40 salî da tiştene mesela meşin û şahî hevrej yan dikin çavî kime digire çavî kime dikene govende me ne bana eger çavê me kenîn ne bana hûn dizanin waxta ki şehîdên milletê Kurd keçên milletê Kurd waxta cenazeyê wanan dihatin dayîkê wanan bi def û zurne û destê wan jî hene dikirin buktiya wanan jî li wan dikirin û didan axa pîroz yani wabu jibo jî em nikajî carcaran hindik insan hene dibêjin ya îro rojî ki em bibêjin evî ke meru gerekî şîn bigire ve govend çiye ve hindik dîroka mirovahiyê de jî heye zanî alî kida cenaze radibin alî kida moral motife eger kilamê me nebena govendê me nebena me nike feş bibûn çûbû me da ruh nema bû me da taqet nema bû hakikaten tune bibûn çûbûn
ev jimera maneviyatı ki pir mezin bide. Hem maddi, ali maddi da, hem fiziki, hem ruhi, hem diroki, hem netivi, jibo bişi yeki her govendi ki meda efsane ki heye, destani ki heye, yani mitoloji ki heye, her govenji vereye. Ev civanan ver listene ama aliyetinde şey, em bebejin devlet vananji temaşa dike, vananji mezedike ki bir varida nebek rast em bebejin hem tamamı nav milleti Kurt'a hem ki Mezopotamya hem ki dünyada Kurt bitan doner hoş derkevin ser sahana dünyayı. برز جمرت نها وقالا دولمندیا چند زمان و هنر کردی وجه کردی کر لسر آخر مزوپوتامیا به 1000 سالان دجی و حبونا خود بردام دکه نها اف چند هنر کرد که حق از دولمنده کرد چه قاسلی خودی درد که چه قاس پاریزن و چه قاس به پیش دخن بله نکاه هوا حیان که کرد خوند زانن yani Teybeti emme gotyam em xezayne. Teybeti yani ben nizanım sedila çemde ama em çiyan da gredayne. İro jevladı milleti kursan çizir rahma çiyan bahatine dünyayı. Yani veri ev çiyan jibome dayke. Hakikaten rahma dayke yani. Em parastine. Em hatta ki çiyan da bun. Ez tebira min haft haş sali bun. Ez ali kan ireşeda min medreseki duhan. Yani mesela pir estüremet neketi bu navbe. Enstrümentin em bebejin müziki. Ev şey metot iki dene, yöntem iki dene. İnaka em bebejin istediysen bir politika devleti yani ev ki kiver kırın navme. Nedir bu? Teni Aleviyan da bu. Ya heval yani seros çarrojan en kem yani serojan davet kidi bu. Kadeti ayna modernita dünyayda jin ver govent dedirtim. Em bebejin modernita dünyayda tuvan klamanan çava yani Saddam klam diyorsun. Mesela em hatta çiğa bun em çiğa ve emu çandu kültüra me parastını ki hebu. Fakat bişti katliama netevu devleta Türk hat vakta daketin bacaran da begot ya asimilasyonu ki hakikaten katliama spidi bejin ya devleta Türk meşandu u demeşine. Le fakat heva از برای خدا ببینیم تگو چه قاس ام خودی در دیکردن یمن علی سیاسی نو نتلا دنیای دا ملت کرد خاطی نشان دایم علی فکر و رمانی ام ببینیم سروک عبدالله Öcalan hakikaten بسردان yani filozofin dünyayı zanayın dünyayı em bebecin profesörün dünyayı yani herkesi artık sivilizasyonu da hatiye kabul kırın 1 milyonan yani 4 milyon sendikayı İngiltere begre yani tu vakta topiki hem 50,000 insanı sendikayı ra gri dayne karker kabul dikir. Le fakat Ali çand hüneri da emma eskera haberdim heval. Yani seri da ez çünkü me rojane kari fakir. Zemini ki tünne bu beri. Desteme da embecin listeki yancı zemini ki yani konservatuvar ki akademik tünne bu. Em genel olarak ben insanı ki ne handim me dest bekir. Ama jenerasyon emed ama mesela megot ya kalu bave me ecdadime belki ali siyaseti de politikayı da embecin yekiti yanetevi da pırtış çünkü insanı khazay gri pır ala kadar da bavantistanda. Le Ali çand hünere meda servet ki pırmezin megot ya tekrarda be amadi sancı bejim hıştın. Fakat serruke vapır giringe heval. Serruke ve dünyayda kılam ikime dünyanın aslake. Yani eğer İran'ı yani Persan İran'ı Kurdeme İran'ı derhinen be bezen ali akal yaresanyan falan ev ki hakikaten belki İmparatoriya Persan 3000 salida bengehi zemini çand hüneri Kürt demesini lüvederi. Evheye le ama Ali çand hüneri da em bebecim nizanım tek oturamaz bebecim bırak kara yani her tişteki mesela civanime klame khoy gotine govend gertine bici serokapo gotine ama serokapo hevditinan da got çizani heval ya dibece hun ne kanın aynen Allah heva dötüş bir bejim bakır gelinde dugo hun ne kanın biz sedan govend mehne her deveri rojelata navinda Mezopotamya'da hunne kanın çiltene civanan keçu hortam binin cem hevdim profesyonel serruke dünyayı
و govendên milletê Kurd temsil bikin. Hûn nikanin dîsan dibêje orkestrakê, yani orkestrakî Kurdî ava bikin, modernîta dünyayê gor bî û ev organize bikin, yani hemû perêwan maddî manevî imkanê we hene, teybekî Avrupayê digotin yani un ser rûkê dünyayê da stranên Kurdan, orkestrakî Kurdan bibe, hatta digo bi dengbêjiyê jî dest pê bikin. Nika vî warî da hakikaten hizmetkî heye, azadekî heye, her hunermendekî, her şahsiyetekî, rast hatta demekî tiştekî pîroz meşandiye ez hürmet digerim ji wan da. Ama demekî şu vatır em nika heval rastî em yani demode dibêjin ya derû dola xwe da xwe ra kilam dibêjin devleta Tirk berî digo yani digot Tirkî digotin ya yani digot mirtiflê dixin işte Kürtçî dilîzin zanî nika jî dibêje bixwe lê dixin bixwe dilîzin yani ji bo wî jî aliyê çand hunerê da pir dewlemendin heval min nika ser dewlemendiya xwe li cîhanê belav bikin. Evet, yani ez nika ser tasavvuf edebiyatı 2 sale dixebitim hevki. Ya heval insan yani eğer em bigeşin edebiyat çanda xwetune ev İslam'akı devlete girtiye destxwaya devleta. Ev lahneti dibin terin. Ev herin. Mesela em bibecim Melle-i Batı'ya em dibecim. Ne? Yani Melle-i Batı'ya mevlüt yani rivayet ki da 405 1405 ayda hatiye nivisan. Belki Osmanlıyan mevlüt nesnadıkır. Yani nasıl dedik bu Celalatan abida. Em dibêjin ama Melle-i Batı'yı bin mevlud ki yani bir edebiyatı ki bir çandı ki hoş aniye zaman nirxi ki em dibêjin mirovahiye aniye zaman ama Ahmed Xanê tenê bi Melle-i Batı'yı tenê bi mevludê nas dikin. Ya o Melle-i Batı'yı ser trajediyê gotiye, ser Ervînê gotiye, ser Xwezayê gotiye zanî her hunermendekî de vahiye. Em carcaran derdorda dilekî digerin ortada tiskî digirin dibêjin tamam. Em got vajî işte em dibêjin Melle-i Cizrî. Rojelata navîn da ye Hafız-ı Şirazi heye ye İranîyan heval ye me jî Melle-i Cizrî heye. Hakikaten ji Melle-i Cizrî yani ji evî jî Hafız-ı Şirazi jî pêştaye. Tu wextakî bikervî dünya vî edebiyatê min şîîrê vî şahê evîn yani. Ama wanan 100 sal berê Hafız-ı Şirazi İranîyan dünya hemû nas dikin. Konsertan dedim bir şiirevi ama me tek kelamı gibi yancı şiiri ki helvesti gibi nişanı dünyaya ne dair. Hem ki ev pirsa ev ji vaktaki hatibe derici vallahi ev ki xoşi derbaz dikim yani ev ki بريج عمر ام برسا طيب كان نها العليكي تجريته على سر ربري جالي كرت ربري جالي جهاني بريج عبد الله جلال بردام تكن بيشتي كو اف تجريد بردام كرو شون دره ام دبينين كو ايدي هيدي چان زمان و نرخين كردان تونركن آسيملتكن هروها بريوري بازي جدا اجهولي رادكن باندورا بان هر دام برو چا بردو گريبد يعني باندورا تجريد على سر ربر اجران لسر چاندا كرد سر زمان كردي برو چا بردو گريبد. بله. نکام devlet Türk her demde de plan و proje koyu verdi ki netice bekle. Hakikaten. Fakat yani carcaran katliaman, carcaran revşenbiran, carcaran Paris'de tümezedeki hevala boyu sakine yani ihaneti ki verdi ki yani dirokamru vahida tümbe. Yani belki yani demtine vaktakli dıkıcı dili milyon insan verdi ki. Ne kadar havati koyu ve daviyeji ne kadar nabe ama. Ren ne kane begre. Çünkü yani belki dirokam rovahi da heval yani dirokam rovahi vakta meru insan dikeve deruniya dirokam rovahi da yani sedi da belki bence şeşli ve efsane ve mitoloji ve hayarançı rokam ki gotuni. Fakat yeme çılsal ya ne efsanan da heye ne mitolojiyan da heye ne çirokan da heye ya heval çıl saleke ez mesela şu ziyareta şengaleci mesela mı diyelim yani civan jenerasyonu si emine tüdübe belki davet edane tüdübe belki yani tüdzani kelame me govendeme rojava da jiver bu jinan tırnilli dıkırın tüdübe ki davet eda desti hevdun dıgırtın govend dedi çünkü da işi
çiro kullanan şeyi. Nikan jibo vişi devlet Türk serida serok apo belki Kürdistan Mezopotamya'da çünkü ihaneta dünyaya gerek bir navi çep, gerek bir navi rast, gerek bir navi din devletten ihaneti her imezin ser Kürdan bakırne. İhaneti her imezin. Kürdanji Aliye embe becin gerek ki çep be, gerek ki yani beridi gotun ya, gerek ki din be, ser ruke dünyada milyonunu Müslüman heye, yani jivakas embe becin çep heye, sol, sosyalisti becin ya, Juvanan zedetirce internasyonalizmu ümmet yaragırı dayı. Tertemiz milleti ke. Nikam fakat ihaneti her imezin için ka devlet Türk Serok apo seroki ki Abdullah Öcalan hakikaten heval yani ye gerdune ne gavadın go yani min carcaran ve daviye sedan civanin İspanyol, Fransız ve roçum dereki dizamdaki konserti kimin hebu neci ki çıl pencetine civanin zanige xillas kirne Fransız hene Alman hene vakta Kurdi haber dizine eşerim dikim Kurdi ki vakıs pak temiz o xwandine yani duxazın bu ye hemû Latin Amerika'da bigire Afrika'da bigire Mezopotamya'da eğer serok apo axaftın çekrana belki Rönesansa rojhelata navinika dest bekiribu به پیشنگتیا به فکر و رمان سروک آپو او به اولاد ملت کرد که امه بچن 40 ساله که جبو آشتیه جبو دموکراسیه جبو وک هدیه که امه بچن تکوشین آخوا دیدن نکا geçti bu مقصد و برازی خواه جبو ایجی devlet Türk سروک o pişti serokşi embe bechن jenerasyonu که ketiye devre teybeti Bakuriye Kürdistan'ı da ki Rojavalacı yani bana ketine devri embe bechن civanı nüh yani ez vakti aşitiye hatım çum nika jenerasyonu me Avrupa'da hina mina hevki yani şuna fedaya ev jenerasyonu me nüh ne ketiye devri ama Kürdistan'a Bakur'da ev işte zindan vekirine bir 10,000 evladı milleti Kürt ev jenerasyonu nüh ki temsila embe bechن فکر و رمان سروک و ام ببیجن دموکراسی بکن فرصت امان ناده yani gerek govendi ki be gerek ام ببیجن konserti ki be اونجی دزانن جبو بیجی هر بویه اهلاقla alakayı خاطرنه hakikaten türde yani diski verdi ki fikr و رمان türne yani ne sanın yani düşman tijinine ya İran düşmanı me ama karşı zamanı Kürdan lekir Kürdistan dugot var Arap ya dugotun ya on Kürdün jmeninin dugotun ya Hadi Peygamber razı be belki yani katliam kriye kuştiye ama karşı zaman Firavun'un böyle Sümerya hatta Roja'yı kişiler ne bu ya نها وقال إيران يكر إيران بأوكي فيزيكي تنتكي تركيا بأوكي شاندي تنتكي يعني هر يك بريبازة كي تنتكي بس الهمبري في بشافتني الهمبري في جنراسيون الهمبري في تنكرني وإنكاريوم هاي هنرمندين كورد سياستمدارين كورد روشنبر ورونقبرين كورد لازم يشكل Valla seri de heval meram yek yani akademi ama akademi vakti dibecin ciddi bir ameliyan. Akademi ez bibecim her hünermendik ya. Carcaran çünkü biz çıl sale ki hünerçiydik ya. Belki teybetmendik ki viheye. Yek teybetmendik kim? Maruf mesela. Yani o zaman maruf em bibecin Aliye Dengbeci da cari em 2000 kilometre hevra çul nesekin. Saddan, destan hem çirok got hem klam yapar بود. Mesela zaningeh ki da beriya nekhaşiya ev ki ev lekhaşiyatı bu ya. Beriya vi zaningeh ki da dersi Kürdolojidir. Serdestan. Yani her hünermendi ki da belki teybetmendi ki vahiye. Ama Aliye'den de vaktaki mera her beşi şiyani da yancı Civake'da, yancı Neteve'da ama Amerika hüneri haber dedin insanı zana lazım. Akademik yani mesela zamanki gotun ki en bebecin şerokati got yani akademiyan vekin. Akademiyan vekin. Got ez dibecim halk vedike. Ama akademi vakta vekir akademiye da profesör hene, insanı zana hene, en bebecin yani un dizanın yani. Devlet çavak evdi har bu hemen serda çuğu gırt. Jibo me insanı zana akademi konservatuvar yani resmi gerekli vere vekirni em lüfederi deryaya. Hakikaten bu yani artık
ورن استی کی جور تو کلام دنگبجی هر کلامی که دستانی که رومانی که اما امریک دردی که و salonu ki daveti herkes diğer de tere ne zanım yani jübeleri mana ki derna ki yani ameli de zamanı ki bu yani ve kas yani minakı taklit ki nefes daviye embetin klam dağıtın gotun jiboji insanı pspori minakha ve hamu havalin beyk embetin hatta ne ka çandı hüner evcibe ali kariya vanan zemin heye imkan heye teybeti azbecin Avrupa'yı راستراش یا زمین هیا امکان هیا لی تچوا که نگویم گرک بدن دست بکرمی اکادمی و کنسرواتواران بزانستیان پسپورش خو انسان مثلا نه آلمانی کی تدکانه درse ام ببجین پیانوی بده مثلا نه ام ببجین یکی مثلا من وقت اتم ولا چوم مدگوت که دریه پروژرات وکن ام ملت ارینه هوا ام جاریان قطبونه ام کتنه بن بondara devlet Türk و عربان والله کتنه her çabas Kürdici dibecin ama mecburiye gırtına birine. Jibovici serokatici diyor yani deriye arayan gerek em vekin. Em gerek bir kelime ve derya. Em vakta ketum ve deri yani hamla çandu hüneri hem derya İslamiyet hem pişti İslamiyeti peşenkti hakikaten geldi arayan şekilde. Emci arayana em gerek her zemini koy yani. Evci pergelinge. Medikot mesela sentur lehinin, keman lehinin ya enstrüman tanışıyorları bilin. Çünkü devlet Atatürk'le her dere dedizer çarık yine ama vakta kat sinori arayan lüderi felçti be. Ne kadar gav ki babacığım. Yani ev lazım heva. Yani bu insan lazımın akademik ama bizim konservatuvar zemin heye imkan heye her tişt heye dest bekerin peşenkli lazım heva. Baş. Em gelip sparskin. Hürmet dilerim. Jüvera, hamu xavatkari, havale mek kabul eda dixabetin hamu gelli mera, sınav hürmeti fadişinim. Spaskim hürmeti var. بله تماشاوان هجا در برنامه مجارک میوانک ده لگلمه هوزان و هنرمند برز جومرت هبو ام زور سپاس کنج بنا فکر رمانوی نرخاندروی گلک سپاس